Namay. Good morning. Morning. God is good All the time. all the time. God is good. Tanap Yishuba ado Titan Oceana Umongonang Moilanda Ponayanang Molanda Momayanang sa Lamongo Bulanong Ngonang Bay sa Apay Bulanong Inang Moilan I would like to request all the youth to come fill up the bench in the front. So we come opposition na so lakching na atau China tamnang teman singengen ngok bu kaya teman okay sang bu kaya atau ni amai hibak amai ya teman tau opoi che yang boy teman de obel yelak ba kim minang ba kan bu ba teman yongan ba teman de muhiman bu atau ngonang ide teman ating lak pung ngonang is the song says Amen wong ngonang amen mo wong ngonang there is power in the name of Jesus. Amen mo may tamlak pa angan ngonang there is healing in the name of Jesus. Amen mo ayan ngonang there is life in the name of Jesus. Hayang teman kata wong strongholds atau chains kamu kibu hangkiye teman mengopu takai tenbu atau may tenbu atau ngonang ane iya teman wangyak mengwande when we are in the shadow when we're in the darkness he shines like the brightest day hada wa teman kawangonang takai dia tanap ocean payangonang. If you know the song before we go to the praise, before we sing praise, I would like to request every one of you to sing along with us. If you know the song, if you want to stand, it's up to you. If you want to just relax and sit there, it's up to you. And right now, we will start with the song, I Speak Jesus. So if you know the song, and if the lyrics is ready, I request the sound and media team to please kindly display the lyrics on the screen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your praises. Yes, it is. I speak Jesus. Speak the name of Jesus till every dark addiction, till every dark addiction starts to pray, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is love. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shall we all stand? Mula nyo kayo. I just want to speak the name of Jesus. Everybody sing with us. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your praises. I speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shout through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety, over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let us all close our eyes. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in his faith. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is love.
name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shout through the shadows. Alive. I request all the counselors to pray and start the program. Teman atau hem lokal wangai ba. Counselors landa. Nan pengon ng teman muilan sem sayup yang awanga. Hallelujah. Chauba yen kawang. Ibang kami yen may teman moy man na menyo pa boy. Oh sama wanga teman yuching me. Kawan ang katalan teman ang teman biswa ng hem lok. Oh nang teman yung ngabay mo hem lok. Teman today ya hat man muk jang essay na nga pa. Oh teman yuching me. Uba ka shigu hingin takpo. Lohay lampo. Wow na lampo. Yam na lampo. Tingnan na lampo. Kong lampo na ngayatay pa. Ayang mo'y mong yung lakpaangan ng atman na sulit ng pa. Oh teman yuching me yasan yan ang galing at ng pao. Oh nang yakay. Ado ang iba. Nang mo shipshi ang wong yuwe. Nang de fanafaya boy. Ayang boy charan say ma. Bye na mo you. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Can I see your hands over here to worship the Lord? Thank you. We are free in Him. We are free in Christ.
Hallelujah. Praise the Lord. Who the sun sets free, it's free indeed. Without any music, can we sing this bridge? Come on. Who the sun sets free, it's free indeed. Can I hear you louder than this? Come on. Who the sun sets free, It's free indeed. Out here. Come on. Who the sun sets free, it's free indeed. Yeah. Who the sun sets free, it's free indeed. Who the sun sets free, it's free indeed. Higher than this. Who the sun sets free, it's free indeed. Who the sun sets free, it's free indeed. I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. I am free. I am free to run. I am free to run. And I am free to dance. I am I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. Yes, I am free. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. Tani ni sibo ba ni ngonang ane mea teman teman de ngi bu ki mu atama sita noi nyakano. No, unlike us, our complexion is dark, but then there are some, who are here with dark faces, sita lo no look who you be nyamba atama yonga feels like you're here for the first time. No, hado ke yijiba to taman chingna yonga yupai kamba hado hipak revival taitem chingna yonga yup tanbu hado taitem jangonang ana taman yutlan chingna yonga hipak ameja hado nang okay. I want to urge everyone who are here for in this very revival to be open up. No, if you are not opened up, hangsina lokya boy, hangsina wuya boy no. There won't be a connection with you and God. So, itu alak chop charibi, there should be a connection. There should be a channel with you and God. Itu is personal. If there is no connection between you and God, between me and God, then hangsina lokya boy no, hangsina nyemo amay bu shawa paya boy no. Time so pilali kau do bu ginang lak. Okay, let's open up. Let's come closer to God. God is good. All the time. All the time. That's good. Everything she was.
trên hàng hoàng ơi thì thương phá trên hàng hoàng ơi thì thương phá thở một tay trên thân nào mấy khi si qua đêm người yêu mấy cơn mong đã say mê mấy khi si qua God is good all the time. If it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna jump in the river, jump. Everybody, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna dance in the river, dance. Everybody, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna jump in the river, jump. Praise the Lord. I've got river of living water, fountain never will run dry. It's an open heaven. You're releasing river, never fading now. Stirring up deep wind. Steer it up deep water. We gonna jump in the river. Steer it up deep wind. Steer it up deep water. We gonna taste the river. Everybody sing it out. Get wise on the hill. Get wise on the hill. Wake why up to you. Keep it wise up. Sit wise up to you. Sit wise up to you. Wake why up to you. I've got rivers of living water,
Say, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if it goes to the left, tell me go to the left. If it goes to the right, tell me go to the right. We gotta shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Praise the Lord. Counselors lano jingmelem linga sa teman revival hem nolak monang tu kai kai de melek singna nan pengnang ane ya hinga ngobulan ane ya ha chunbulan ausina monang muilan tau show yu khodang ai lak singna man sa revival hem nolak monang tu kai muilan da tu nan peng bungau tu jene tamnang. Hello, hello. Muilan si show ye dangai kai Tumana cham se yo pui pagala amahan patna kurebo apni ke chisobra dia gift ki ase kana kurebole aro revival long to apni ke ki gift digine ase to safa kuregini titikit kuregini amahan patna kurebo to garni olop agida aibo garni request kore ase. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hey Yulan, kawang yaka. Yahu bune, meang bune mengama cingmai lam linga ron yujing nevin ke. Kif not only kif thake agla noi, moi ajibra, ajiraga revival bra, isor laga atma, moi receive kurum le munjai ko akan sob jeda everyday with a request class. Hallelujah. Hatolan chao damme okposne iman da yakachone counselor hangsing moyabe okposne iman song da paye iman chao damme kawang da wong angan yu tumana chamsi yo pui pagya yo pa hallelujah hallelujah. Amen. Open Jesus Christ.
bầu pha ôi nhung hoa mà ta cho bầu pha thế lấy bùa nhung cha thế lấy bùa nhung cha không cơ một bùa hết tiếng sa chỉ theo mình Hallelujah. Hey. Hey, hey, bùa nhung cha Ie ngô bùa lại tiếng sa chỉ theo mình
yu Jisu manu yok poi dalam siapa namunga ye. Amen. Kawang miti siwa tamalok bulan esede kawang moy manfa. Mulan not mai. Not mai. God is good. God is good. And all the time. Mong maya. Mong maya. Wong pong ngao atam ilak china se hado hipak yanang. Ishi taibu tuman pai kem speaker. Hayang counselor in charge mo yang counselors lan. KBCM youth office bearers lan. Executives lan. Praise and worship team. Hayang hado ma tawa. Kan taibu KBCM chilalan. Au sinatanap hado ba nyoy chingda. Kaong mabu moy manya lak chingna se. Kawang ngau chai lak chingna se. Au sin bo yutlan inanyay bu pai kaong si show da pai deke hado ba khimjing yam pai deke numan muilanda mong mai say po na yanang. Kawang pada tanapo yalak pa minyong paha. Ida minyong pa bua yalak pa ida minyong pa da usa i ibuki i mai bu chingna i shipsi bu chingna i tuman da kan bu chingna kawang pada tuman muilan yalak pa minyong pa o se hado China tamnang. Maya numanda tawa singna tambu hatau repeat na mayalak singna hai tau yong ngonang tau khema hatau information atam manya yong may ngau yang pai yang numanda reminder palak singna hatau inang tanap hatau mapai bulana manya information pabu kia Bible notepad yang pen ya pai kalak sa tau mong humatai nang hang sina speaker ba nyau lelakai hatau yong may numanda chailak hayang numanda notepad mo hadu kia numanda hangi passage pa ya ba hadu jot down na mayang pai mo numanda refer na mayang china sa hadu inang anyo ni sepu pa ma hadu kia yop nok sa da ong yang pai ma punctuality maintain lak chingdo ibu hayang yop nok sa mo wando yong attentive pai sincerity pai ka ong mabu sipsi moiman iting touch hayang ipa encounter na mayang lak china se numanda yop bu pai shoja o sa yulanda yalak pa hadu tanapo inang. Counseling and prayer, special prayer, no man chingna hado hipak o ngolang onang, tau kaima hado session, hado sharing, kawang ngau ibu soyang paima no man payanga, hado no man yopu yahu punamayang kama, no man counseling yahu punamayang kama, hado kia camp director, counselor in charge, yesa kama speaker, hayang counselors lan pay hawanga, aching na yopu macampa. Acing na hado sangsi ngonang ge, acing na hado ke yopu wangpong na mianang ge sebua openly feel free to share se numan hado counseling and special prayer ching hado yelak pa e tamnang healing service ngolak menya e bukia 11 to 11:30 ma healing service ngolak tau khay ma takasang ngo palano hado hipak ching na yo patan kayo sa hado reminder panang tini group activities right after tea break hado ngolak 11:30 to 12:30 mati break ngonang hayang boy hasin na yellow taya boy sabu group activity ya 12:30 singonang hayang boy 12:30 tana yengo na ok to khema as soon as tuman tea break tuman clubbing bu solakai tawan da hado jimyanga group activities singna timata tan kayo se hado no mande yutlande hado China tamnangki 11:30 ma tea break ngolak yang as soon as tea break solak hado do lai ya shotok ngokayo se in charge lane ibu hado no mande singna tamnang manya no mande yo beto bukia KBCM tau tai pun memang kama KBCM yutlana hasin sahai yenang lak yang ba hado pai
สะพงสมาสังออกลักษณะตัวมองหัวใจนั่งตัวเข้มChairman Secretary ลานะออกบุษนะทีนี้จะไปบุลันเดียวที่อาไปเกษอันนี้ที่อาจะไปบุลันดงไงนี่โอไงเอาสิจำงอนังตัวเข้มไต่ธรรมะตัวมันวังให้วังงอนัง starting ให้งอนังตัวเข้มยันลักปนันเพียงเงางอกอยู่เสยย่อยคอมมิตี้มาบุ members ลัน fail นะยังลักษณะเสนมันได้กีนตั้มบุหังกีหัดเอา remind นะยังนังมันยาดบุลักปะหัดเอาบุดมองตับยังยังบ่อยซาบุกี้ที่เอาตัวมันล็อกอะไรบุงลักตัววันเดกาตายบคุมกาตายองพันนภาสังยักยบวันเดนังby chanceหัดเอากี้งอยบ่อยหัดเอายันนังลักษณะบ่อยงอนังบุษบุญยี่จีบvideo recordingยี่ลักษณะหัดเอา video recording ยี่ลักษณะเสล็อกอะไรวันเดหัดเอาคุมงอวันเดหัดเอากี้ตัวมันสังยักกะองไปแต่เงาบุงวันเด video recording ยี่งอลักษณะเสหัดเอา reminder พานัง registration มันยาบุลานี่ยางอกลักษณะมองหัวใจนังsao kata atama registration manya bangon ok to keman numan in charge lan ba how yang nang minna register na myang ya o sadu chane tam nang hangne se gama sako lan hasin paibu natanan hasin paibu hado kem total members attend na myang kata lan ha to se singlak chingne hado registration ya bangon nang to kema hado ma registration om ya o se manya bango palanda hado singna tam nang ge singlang ngau lana halan ngonang yang boy tawa lai tai be tawa kawang ngau cha hadoki inang Isaiah 40:31 ma hadoki ngonang Isaiah 40 verse 31 ma but those who hope in the Lord will renew their strength they will soar on wings like eagles they will run and not grow weary they will walk and not be faint hadoki ngonang kawang da ating lak among hamong kama to nyai ngo ya boy ya ha ma nyai ngo ya boy pum ta nyai ngo ya boy mai pum nyai ngo ya boy kawang aulan ki to mana pu na tamlak aulan ki wong nang tamlak they will run and not grow weary imana phat ong na tamlak nyai khai na ya tamlak they will walk and not be faint ini hadokia joka yesikama hang hi ye okpa hadu ki ngo na ye tamlak khayang boy iman da kem na tamlak sebu hadu Isaiah 40:31 e dambu ngonang anyo Psalms 34:8 moila na yong mai chai lak sina hadu inang taste and see that the Lord is good blessed is the man who takes refuge in him kawang mai bua taste na myang do si inang to kema nang submit na myang bukaya nang phanapha bukaya nang kawang da nang ayan phanpha bukaya nang I the chance phalak I mai bu nang test na myang lak singna to kema blessed is the man who take refuge in him I malogama hado ka ta moiman I mong buki ngo bukata hado moiman se bungau hado Bible passage ni kaya chilalan moilana chai bulan moilan da kawang moiman pha sa ya hangaulan atam ilak singna se tuman pe counselor in charge pada hipak padam adome yang olam man phabu sombe adome takpu kata timabo me yong sa asiras tak ngonang sinang ya menna mis poying sinangi aniyo tobe me phamang phamngang aniyo ngunmai aniyo Mrs. Konchim ngonang tawlan jine sa admane yupan om yoblak sa dame yang olana ka phang wanang ge chalalan numa mong ta soi ka wang kan bu jina ta ngau pha bu ngonang nang hayang ta yen lak jine ka wang cham loi nang song de pe nang ya hu bu jina se pha bu ngau ja to kai au hi o mong yi soi lak adawa ade bo hiya ade bo ya mong jang nang hai ka wang da pha da ta kai numa jine yu pu ma cham lak jina ta ma kaung sala lam pu ma no ka li ang bu ngonang to kai nama wong bong naman hingau bun me ma
ตัวมันยุบปุ่มจำลักเจ้าเสียเอาเดาเงาอีนังเกเอาเดาเงาลันเล่มพางวันนังเกไม่ยาแต่นับมองมากาวังแต่มันแต่พาบุยาเงาลันอิสระปพิตรอัตมาบราจิตอามิกันโลกุยเสอิตัวกุธามวยกุบลมันเสที่ด้าน number 1 number จ้ายุดลันจึงเนี่ยกาตกมาสาวงนังเสนังอามิกันยุดกันเนี่ยมาที่ปีสิคุณดิกนาสกุยเส that means ถ้าเราสาวบัวจ้าจังจะสาวบัวจีลีบูมังฮิลักจึงเนี่ยสาวบัวเคยแต่เคยเจริญถ้าเรากาตกสาวบัวได้ยังไม่ได้กาวังดูยุบตัวกาวังนังยันลักอ้อลงวนังแต่เคยถ้าเรากาตกสาวบัวถ้าเราว่ามีเนี่ยไม่มังยะเก็บเชมเจริญนะแต่ว่ากาตกสาได้ยงลักแต่เคยเดมันเนี่ยอิมานจึงเนี่ยถ้าเราไปชันสัตว์กีบูอิมานกาตกสาได้องลักจึงเนี่ยสาวบัวนี่มั้งมากาวังนังยะได้พาวเสแต่กียุบลักนี่สิว่าแม่รีบาบลสวยยังไม่แม่กาตานาวชิลันปันตายลักยังสิบังลีลักมูริโบอีตัวรีบาบลเกมบาสติคุยสิเร่อีตัวมีเงินศพมอนดีเอ็กตัมทิกพระอิสโลกกันดิ่งนะพระธนุกุริโบดีดาวเลียมีเงินศพตัวอิสโลปัจจัยดิโบได้มีเงินสำนีเดียเสอีตัวกันนี่ไอมีเงินitu popular apma jido amikan logo ko ese itu amikan logo moram kra kotha ko ese de bele amikan lobo number 3 nam go anai hoilebi group ekta ko ese media khong yo mo po kada ni jen so ngonang sinang ge media group dim majuti tuida manolaga live khata se ko ese jan khata se ko ese itu kan ni, ada orang nang ada saya nang partikel menyebar yang boy, kong menyum pang orang ni. Tapi ada orang tahu ni yang tak tam, yang orang bakawang nang acung belam nang ada sepsi bawa se, tapi yukai. Tapi saya ibu, yud lancing ne katok mas hawngon nang mati bisi kundi kena se yud karni pelak se, itu ada orang ayelak cene. Tati nikribu karne kawang de yupa rebabel soyang be me celalan kada pan rebabel pasuti tagan tos chun live chabla se itu karni prathana kuribi ko ase tagai to ba jing yupa anio media khongmo now shi now ya pha yinang yang boy iman yomo kada ni jen so ngonang ge senang ge jen lau sang so bu yu ha tao ka tao la ngom mak lem phai hada ma ngun mai kon chem anio pham ngang aman anio foying imano tak palangona iman jino ome moilan cham se yu pui bak yalak tao ge tao me tamam bai speaker ba tao lai de yong ge yo taman cham si yu ba Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kado kwantang sailing ba chayong ba kawang. Nang de minyong bo paboy. Nang dumande sipsi bu jungna. Baji so da de ngai na dumande ngau nang. Minyong bo paboy. Wo ba. Dumanya miyitai. Nang duman phai ngonang. Chalalan jinang ba. Kado sawai ngoya ba. Hadau kadok sona obaji sona ba chalala yehla chalala domi obaji so yungala kawang nang hadau ala konde ya dai ba babel soyang bai ma chalalan kada pan yaha iman yen jin so nang sinang tau khai iman do chalo sang so bu yu bwe kawang nang champa media team khong ma shinyi do ba jin so nang sinang wo kawang Tumani man jine yup nangi. Praise the Lord, hallelujah. Nangi mando baje so jen bau dam siu. Ka shi lo lamba wodo shai dam yanga. Nang mu ba ngan long wong yup nangi. Tak pala na ocean baje so ngonangi. Ya na phoyang anyana. Serious taka dimabo ngonang sinang. Ya jine de. Tak pala na ocean baje so mai dam bu ya ho jine nya nya ba. Imanda jaki bu jingma $17 me pha dam si se. Ji so me wang dang ga wang da. 하다올리리 공공보바
nangda phana phana nanga chanoi mane yetambu nanga khongmo yenona chanoi ba ma buni myangma nanga do the ship shi laina tago ba ji so hado kebi shem mo tang samlan ajuya mo ba yong ba dong we chanoi mane ta mo o ba ji so nang singbu me nangda nyama li bo ba jalalan chonai tamba ayanga uba atam de jin song ya bi kawa nang chen ba wa dam si se hado wongbong se wongbong na dang yahubu khongmo kawa nang yak sa de sam de me jelao sang sho bu yu ai ji so ma me yu poi oba nang mong ai ya amen kawa nga jalala moi ma si Mulanda nhị mày isolo de na phui bra receive na guru de khushi bra lobi isolo na mohan de phui hoina revival la sigun phui hoina muri bole la phamna gura da inde mohan dimak de isola test to na pai edo garni aji do so hasa asi gurina isola osor da ani diwo mon ase moi oi pap to ase itu pap to mohan ekta count guru aji de aro moi kwa time de apni ke ki pap ase idu do yat a logo te philai dibi na yat a logo te apni la dimak te aha logo te map mangi isor ke na tinta way te mohon pray grow pare kneel down kurina sugupani digna isor ke pray grow pare ekta number 2 de bui ke na olibi kam kurina olibi isor logo te mohan mon connect kurina अपनी कुछ जगह दे ऐसे तो जगह दे मोहन सुगु खुली के ना प्रार्थना ग्रो पारे इधर तो हिंदू kan porta thaka Muslim kan porta thaka जगह दे मोहन इनका pray गुरी ना आए only be same power दे pray power to same ऐसे इधर मोहन अपनी kan के कोले mon जातो मोहन pray गुरु ले कि मानता मोय पाप तो ओलाई दिवो बाइबल लगा मोय ला नॉय only be Bible laga pap to moi count guru bo idu time oh moi ke itu ase philai dibi moi ke itu ase isor ke map mangibi yete bohi ke na isor lo te lok pabi de yete bohi ke na ar tinda way ase isor lo te koi time lo sobse best itu ase aro nijor monjo ke na isor lo te loka loki kota sob koi ke na buado sob sepal itu ase itu practice kurbi Youth kan kimanjon itu practice kuri ase, pal ase, moi biswas ase, EU camping de thagakan experience hobo, olibi ida EU de join na gurakan, nazani thagibo, oli best way isolo de kotha kole, koi time loa itu ase, itu karni, mukhan la lifestyle de isolo de koi time loa kena mukhan, time digana isolo de lok pawo lagi, tahu cingna, tini Temana yo anu ameng kong ko butai taulak ayang kawang da ameng chanlak manyado yang gi revival ko do isolong te map manga nijo laga pap so pai dia itu philai di kana halka bra uri jawle itu revival ase itu nimide nijo laga atma ke sabi aro nijo laga life te reflect kurbi dusra karni ko kurubale kam nai revival de Nijo nimide, nijo laga pap kimana se itu sob pelai di boleh important ase. Itu noadak mukan isola morom lo na pariwo. Isola ga asyabat mukan lo na pariwo. Media kan, hotai mukan ina media de busy guri, media turi na isola kota kabi, kindo mukan kamera ke fokus na thada imde isola morom. Mohan isola kota bisi lekhoi jai apni khala titi na ho bra olibi aji moi request kuri ase nijor bra thura camera karni bi prarthana kurbi aru nijor kutte boi gna ase aji do media team idia mohan koa hunise idu duijon live na jabo lage idu apni no hobo lage idia ki du isola revelation mohan paise morom moabra dise idu do mohan khushi bra loile idu he phalase Itu karni media team ki bi request kuri ase. Kiman jon media de sai gana ase. Itia online de moi lo de sai gana ase. Abuni khan ke koi ase online pi pal ase
Holy be apni physical ahe kena montaun ne kiman jon ase physical ahe kena isor bra apni mata hoile apni ke media bra kam na kurubo apni ke online bra kam na kurubo holy be montaun de thaki na kiman jon phal hoi kena ase youth khan ama baba khan ahibi church te ahe kena isola blessing loi lobi idu karni kiman jon online de sai ase apni khan sob montaun de station de thaka tak to ajibra sob aibide goi nam nihan ke idu invitation ti ase Dimapur de Kohima de aro Guwahati de alak out of Nagaland de kiman jon bra sai ase apni khan sob nimide mohan prarthana kuri ase same blessing nijo la ja de thaki kena isola blessing do loi lobi de apni nijor karni time na ha edu apni bra rukha time aro na hai se gole pisi apni nimide late hoi jabo edu karni kiman jon online de out of Nagaland de noile out of montown de sai kena se apni khan sob logo de bi request kura do iki prarthana kuri kena salvation lobode goina to janai dia se repentance nang monglip do yejima nang malak ado teman tim ngonang monglip do yejima nang malak hado malak ato menyai yang gi ma bulam mengonang hado ma buat step by step ong yang teman physical tet hado tengoilak hado anu pum tuilak ne ngoi bunyi hado pum obe tailak kai teman isol logo de aro map mangule chance aro na pawore mogala physical body kitia muri jawo isor laga osor de mogan o isor map tv gole na parwo kile mogan isor ke map mangiwo karni mohan ke mukti ase itu muk pra confess kuri kena mon laga pap chok kole itia homoi ti ase mura pichide sugu bon kurina mangchong de ja pichide kon pi isor ke map mangibole no thiwo tau chune te mane tini ado revival me yo anu ameng khom kombu chanlak wongbong hagayi ibune meng kama nang malak ayang ato malaka nyai sempu ngau yichi yong nyamlak pangonang nyi sa new chance yetolak ayang boy ma pu yaban ngoi kemahalan so punai ngolak ayang boy teman tailak chine nyoi chat mengonang adawa moloan bible me ngonang adawa second tet mura bichite arum mura itu atma tu moloan de jabo kon manu isolo ikena muri ase itu do paradise te rukibo isor ade atma bra well bi kon manu isor nalo ikena muri se itu kan karne aro second tet itu hell te ase norok te apni itu chance pao itu karne KPCM youth kan norok te kon pi padai diwole monai sob manu aji itu bible de mohan nijor laga pap sikar kurina isor laga osore mohan aibo repent moi ja kali apnian ke koi dise itu repent to mohan la concept mohan la mind mohan la perspective itu sob change kurina isor laga osore wapas aibi kose nohoile tangor ekta warning ase nohoile apni tukpao nang malak Paris Greek ngau ma New Testament na Greek menyan bukai hado Greek ngau ma teman lai Taiwan de Apollomi saga nginang hado telepua destroy ma atambu sibune meng kama konya ngau ma anyo cham yetau lak chine ma atambu hado te ngonang ma atambua tenyi ma atam ngani cham ya I hado chine ji ayang boy Cincin de bujingna ma atam kama ke ma atam lak hado to destroy hado Greek ngau me root word telaiwan de temana apollomi senginang hado telepua miangawel lak ayang ma atam lak hado jeng ingonang ayang hado ma atam bu telepua forever jingne lost ne miang atam lak jam yang ilak forever sibune meng kama teman English me jam yang ilak pa cincin de bujing ne sibu kano tahu hado Paris nang ma atamlak itu ma atamlak ekla ke saya kena sosta brand na lobi de itu word tu na itu bisi pari ase aro itu tu bisi boyo ole la kota ase ole bi kon isolo kena thaki ase
खुशी 다가간 karni puyo wale iko kam nai itu Paris to mokan experience no bo isolo le aji isolo ko te luk paile tao chine temane nang anua kawang te pan na fayang hado ma tambu mayo lak jingne tenyi teman le ayi lagyang aji kali laga manukan bra FOMO aji kali laga generation bra FOMO bisi ko na FOMO mobile de ekta information bi itu nasai kena cari diwo mon nai miss out ko mon nai aro sati kan logote meeting kura sati logote meeting kura bisi important di itu fail kuri diwo mon nai aro nijo laga habits mugan sob ke nijo la habits ase itu isor na jana habits tade bra ola bole itu apni laga personal habit bra ola bole karni do bisi khichara aro bisi tan iniga laga ekta ase FOMO fear of missing out teman hadau chute me stuck ne meng manang tau chine phone de yalai be yango hadau chine news ye chai be yango hadau chine nanga simnyu simba be contact ne yemeng be yango Facebook men ni chanoi hadau upload ne yemeng be nang toloi me yango Instagram me ke nang hibak chanoi cha jang cha yewenu anyo mabu WhatsApp me Google me se temana ke chingnoi bu chu ngonang PC dangerous situation de mukhana sede mukhala generation to busy isor ba ichano abi nijo laga hatte hoi ja itu laga generation de ase itu karne apni e nya thaki se koile nanga chen se puching ne ma tamlak kon manu isor na loi gana nijo khushi de birai ase I will destroy forever hibak ite yanang ayang boy hatolana chisue ete abai tok tay anu leng palana kong kembua to toilak ayang chin de bujing de meng tamlak se ngonang to chin to manya ibu God is good all the time mokan hotai koi apni ke phal no hoa God is good to isor lo kan ke phal se nang isor na loi kena God is good to koi thak bole kam nai apni tu ko kole first day apni ai bi isor so de na so ke iki morom guri isor bra ek jun bi pilai do mon nai holi bi mo jun bra pura pap bra isor laga sukubon guri kena ase itu karni apni nimite phal na isor do revenge lobola ase isor bra kon satanic laga force te birai ase kon decision ulta loi kena ase itu jun ge do isor bra revenge lobola ase itu isola revenge to seeking death ase mo agi de goshe molowan itu molowan de lobola ase tau chingne ka dong nyu tuinan ka dong nyu chudai ka dong nyu taitum hadau miss out na meng lak te pai nang ta nyam hayang ka si nang de nyam sau na tambu hadau lingdau hadau yeling kama nang tuilak si bu hadau mai pum tuilak hadau warning sa de nang ta nyam se jisu hadau ibungon nang teman kong kum bude na hadau de nyam lai ma ekta se tu bra tangor na physical ekta morable ke phuyo alap to ekta se moi ko Matthew chapter 10 verse 28 be afraid of the one who can destroy both soul and body in kutiase hell nang yaha nang pum moi ni cham se tuilak hadaw molon me tuilak pate nang nyam daw se tuman daw yengon nang kyo daw dele pu anu taling si bune buai nang anu leng kema nang lila kacha ayang nang ching anu ajira nang libu taw la kacha hadaw ching ne nang anu yenek pe chau si ngo daw se ibune teman daw nyoy ching hau ngon nang buai nang pum cha tuilak te nyam yang sim nyu simba hadaw tai siang hadaw fail na meng lak te nyam yang tini fasting ya sim nyu simbalan be powder ta ngani yo pui bak ya alo ba business te yum no ki bak ya hadaw ibang mano alo ba de hang ching ne sim nyu bai tai siang so ti ki sim ba bai tai siang so ti ki se tini bu chalalan ha ke ching nyu bu ya ni itu sob do apni laga rasta do
diktar ekta te luk pabole ase idu nimide pap laga rasta de jaigena mukhan laga atma namuragi de wapas aibi ko ase aro idu Paris PC deep study kuri jaise gole idu Paris laga meaning tu na total destruction loss of life itu ase Paris English pra Paris ko na malak tu mohon konyak prai likha ase holy be Paris itu English laga word itu root word te jai kana study kuri kana itu pak kuri na study hoise gole na total destruction itu ase re atma bi physical bi mental bi mohon sob ikilo de morai dibo iru ko ase isola kotha na lele hey warning di thaga bra phui no kurbi dei warning ekala kanu ni bi there is something warning laga agide ekta word ase itu word tu ki ase mokhan ke pal chance ekta dia do repent from your sin adawa yok may bungaw temande hayang adaw repent na men kamangi tawlak si temana salvation tawlak adawa free of course adaw mahangi temana linglak hangoyanang chisui kaya teman da babu taw yalak jingne body ay soul munyi toilak pa hadaw da nyam yang mong lip yang nang paigay se nang de jalalan nang de nangi kawang awe taw kay nang paigay teman physical life sa meng tamlak aji spiritual roid spiritual meng wilak adaw chang ingonang Proverbs chapter 11 verse 7 when the wicked die their hope dies with them obe anukara cha lilakay iman mongem iman bay cham se linang daw the lepwa life of the dead idia mukhan hope thaga moi murilebi isologote moi nodon jivan pabo koado itu wicked manukan karni papi manukan karni itu option nai tai kan murile itu tai kan braki kurina muri ase itu tai kan la hope tai kan laga takat te hope kurina thaga sob to ikilogote tai kan lote muri jabo kese ek tabi napachi dibo sob khatam ho jabo all they expected from their power comes to nothing. Iman yong, iman wong oglak, money power oglak, ayang tawa wong nanguan de kongkombo oglak, tawa hagangoya boy hangoyachi, taw may ngopay ma, hangi chia boy tawa oglak, nying te tawa oglak sengang buha daw power. Kong kambu iman ching power ha, iman bay jam se lilak, ayang daw power ching ne. Saji iman exercise ne cham yoklak lilak hope tai kan laga hope aron na thakibo kinto mukhan Christian manukan ge biswasi manukan ishor loa life ekta ge ishor loigana daga chukri life chukra life ekta ge hope ekta se tangor hope ki ekta se mukhan la life te moi murilebi idia ishor logote moi heaven de jabo moi murilebi heaven de moi laga tangor jaga ekta se itu logote itu jaga de moi iso logote thakibo ayang jisu to wenang ayang jisu pe ngolak ayang ado nokka cincin de bujing de ngolak tini to nu khong kamu to yang jisu pe hau bune meng kama hado wang tang ang jingnyoi hado kanda to tailak ayang jingna to ngonang numan jingna ngi ngonang gi nang jingna ngi ngonang gi itia murile kutte jawo apni la destiny kutte ase Mukhala destination heaven de pungjuo lagi sob kongselegen mukan ekta gana kabo itu heaven jaga de mukan karni jaga ase jisu awelak ayang jisu pengolak ado hem temane lokning kongselelan yongke sob karni noy kon biswasi manu ase apni kan karni itu ase dunia laga thun tolopra life kiniwale na parbo dunia laga power bra apni laga atma ni bide eko kam no bo dunia laga hope ki itu bra last din day apni ni bide eko kam no awe jabo only Jesus can give us hope
itu hope to uang tang ang ching nyu hadau mangolak ching ne teman ya sak pujeng hadau teman ne sahe melokeneng Mike nuôi chỉ ông tâm lập chi La 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 la.
teman ngoilak ada nyoi jenga wang tangang jengme simayang ma Jerusalem jengyu ala jangonang teman moilan yenyi bulan ada jengyu ngoilak ayang ada jengyu ngoilak jengne Jisu Kristai anu yenek bu ayen yenyi yang ngobulan hadaulan jengne hadau jengyu de ngoilak tau jengne teman anu winyak ayang anu ameng chane chaw ngoya si buat tau jengne ibu ngonang teman de kawang mong leblak jengne nyek bua teman kan liang ngembu hadau anu mabu yayong apadang de lai ilak jengne teman de nyek bu ngonang Galatians chapter 5 verses 16 following kong kumbu ye ilak sop na burwo olibi agan tawa ke ilak hapoi yaha me kemdo ayang numane mai leng bu ngai ne yetam lak jingne tawe inang no numana yaha me kemdo ayang mai leng bu yang ai tam lak jingne to numan de inang lepua teman mai leng bua ka dong nyu mai ma hai ngonang kata ayan me hai ngonang kawang adau singyanggi ayang Jisu adau singyanggi tau jingne nang mai mong buyang ai tam lak jingne to nang de inang kiu se teman de tai ngau pha bung inang hapoi ya verse 18 hapoi ya numan vui ma numan ngau keng pang me yenang lo hado anu loa teman jingne iha si kema Kristen Katalan Jisu ya yang ngopalan jingne hado loa hango wongpong yenang hangne iman Kristan nyu bu me khap suwe anu chao yang ngonang hado a chao ngopalan jingne biblical law kawang hado tai hado ta si bua chào ngộ ba lan chừng nè wong pong yên năng hang chừng nè iman chào ngộ năng hay yang bui chào ye sa bè ka wang ye sing bè chỉ số ye ya bè ngộ ba lan atam anu akung chào ngộ bu chừng nè hado biblical law teman de wong pong nè meng năng hay yang bui to lai mi bua nang chào si ameng cha nyang chỉ số ya mong lip bè ngộ bu nè meng kama nang hado ngau keng phang me ye năng si nang gi hang ke nang ngau keng phang me yong ngộ bu yang ngộ bu si nangalay do apni nijor bra sai sabi lo under da segule ityabi apni pap laga nijida se olabi apni itu under lo de thaga nai gule iso laga grace iso laga salvation lo ina thagi segule pala se aro pal thagibi pap aro naguribi verse 19 sa may tuy saulan atat de ngaye ngonang hataw lana tau siyang 16 hataw me 16 pap hayang ngonang teman lingam bu anu tau me 16 lis na me ngonang hataw 16 anu me tau cabe maca si ilak nang me hataw ngoya itu pap amni ke asenanai thaki sigule moi pura logolo de apni pap sikar kurbi map bangi bi sorge mohan sopi isor lagao sore kon pi thik nai ulibi isor brai mohon ke map ti bole ase isor brai teman de Jisu teman de meng welak ameng chan kama tau kai tau lana hatau hangi si nu sakpu hangi nu sakpu si ta si ibu ko kamahayang yang teman na hey nang puma kawang jengkem jeng cayo si ibu teman pi mayang ngonang kon prabi tu yat nai kawale tika time de jai kena kai diwo nakuribi de ta si bupa teman song ma payang atau teman lengnang nu sakwa kawang yeleng atau ta si ingonang mong de kembu idol worship yuye atau se yong kan leng yang alam cha ang yang tau de kawang ti yupu kadalan celalan anu ngonang taulan di ibu ngonang idol worship ejing na ibak me tawa pretty jinda pretty laga picture kini wale town de jawo mohan hajira do kiti jai na itu hajira pai do na itu hajira pa puisa loi na pretty film actress na itu pretty aro Rani Mukherjee itu tuita do
si moro moi na tai kan ko na jani holi bi moi do itu khuma boli bi picture ke sai dina khumai rao uda time morning itu picture sao hasina paile mo olop khushi pai ina tha gise biya since ei hado preti jinda hai Rani Mukherjee ajingne idol chaki ngo peyangi itu kini wale pastoka itu tanya pastoka mangas itu ekta poster deh itu kini wale ting bra jauh itu tenang nudi pani ma tangor libi iku hisap nai pejak jauh itu kini nai wo pes kurwo kindo moi ke morom gura isola picture ekta binai bisi biya aro bisi itu do itu dusra duita ke moi worship kura nisina tagise itu nisina yutkan mogan ekta idols de bisi mon digana judai mong changya sob digana mohan phal pai tagise kolena itu bi problem asde mokhala mental garni itu problem ase to ma to mana anu o mongonang hataw mabu yandau se to man de ngonang mong de kembu hangi noksa dia boy hadaw noksa lili de teman ye kemlak teman jingne hadaw mong a phone bi hobo pare idya mokhala situation de na phone de games na khili na khuma manu ekjon bi asina na yete sob hasi ase itaro itu matlab to sob khili siru na phone sari wole na para phone de hota hai sa itu phone ke worship kuriya ase apni to itu do tare ki manju nai libi apni ekjon bi personally jana to ekta bi nai holi bi Messi nisina Ronaldo nisina tangor star do counting the rake do youth office bearers executive majority bi bisi ase dei Ronaldo kole hat Messi kole hat itu kora na koi gua bisi ase dei nijo laga mon nijo laga atma sob digina ki to mokan preserve kure ki to mokan itu turi itu mong da khum gura nisina ase itu naguri bi ko ase dei phong yeng bu te man seong bu jinga yang ilak hayang bu alang me lung mai lan ya lai sik yang aji moi laga lak phalo na nai itu lai sik kurina hate pandiwo chariwo oh aji tu lak phalo se khiti jabi na jawo hunting jailibi aji moi mangsu morawana nai charnoa luk pawana nai itu phong yeng yang imana do ki tai buang lam ngoyang ki aro bimar ekta hoile kul laga jaga te thurise itu nimide aro tai kan itu lai sik kurbo ina grina phong yeng kasi te yo onga to yo imani bak ma ado ki ngoyang ki teni teman celalan jine phong yeng bua muslim bura ekta ai kena pai puni apni lak tu iman bias yo itu karni apni karni प्रार्थना kuri dibo itu ekta kam kurbi na noile ba apni hat dibi do apni lahat ke sai na fortune teller kan nanga lilaw yang ayangan nanga moi manya nang buyang nanga malag yang na mukhan itu hat di kena manu osor jai do ki manjun berhat dikai se mak mangi bidei itu ran hoy nang lahat bra nang la life ikunai iso lahat dese puji sina hindu ba itu osor de jai kena thakile mak mangi bi aji muslim la opore apni laga lak karni kini ase jai thakile map mangi bi isor ke bible bra ko ase moi ko noi dei to ngau bu chi kawang atau ngau yang ngonang to ki bungo kama teman hatau mabu yandau si ngonang tai nubu ekjon de khil laga itu bi map mangi bi isor logo de aro mopu kon prabi ki laga reason ase na bujibo ole bi mop kurbo ekta major misunderstanding olai dibo itu mop kura meaning na daga ke mop kurina ola sobdo pap ase guse chelalan kunuba manu ke chukli mari gana kunuba apni laga sati nimide dusra manu ke noa laga extra koi dina gossiping de noile ba ekjon sati garni noa kotha koina apni kan major de relation phangai gana asnigi map mangi bidei moi jani ase to chukra chukri major de bisi thagbo kile x te bisi khitai do na maiki bra ko x laga rusi de lambai man halibo itu bi moila x itu bi moila x itu bi moila x
Moi koi ase apni kiman X tangor ase apni pap pukhi kena ase. Itu X to ekta hatai dibaji. Aru chukra kan alak pra bishi mohan ke temptation na dibo. Oli bi itu pra dibo la ase dei. Muri bole dorja hoa pra ko ase. Itu to mohan itu block kura nai kole muri bole rasta te pungjibo. Itu karni ko ase. Ki manjun crossing mari kena relation de ase. Morom pra aji saribi dei. Crossing na maribi. Itu crossing mara time de na. Itu bi moi laga ekta tinde look pawo. Kali ekta ke look pawo. Porsong ekta ke look pawo. Pap na bukhi bi dei. Pisi pap na bukhi. Kiman relationship apni rakhya ase. Itu sob to amayaman hoy. Itu kan bra apni khai dibo ek din. Na kina khao jane. Sob manu bra ek bhaji te look pawo dei ko. Na tu tinjun lo ti ek bhaji te look pawo ro. Tu ko te look pawo. Kun lao sor jao. Aru kun ke mati wo first. Itu ek baji jaga bhavna kuri sao to kiman joy olawo apni dimak te. Pap ase dei. Ki to phui ase. Phui olai kena rest na pa. Itu sob to pap laga activities ase. Chukra chukri kan hoa bra ko ase moi. Dei. Kiman jun media de sai kena ase. Online de ai kena ase. Dimapur de. Guwahati de. Noeleba out of Nagaland de. Thagi kena hey. Living relationship na. Bisi palu ni na living relationship. Sabse danger to ase. Living relationship. Bisi care go lage. Itu Christian laga nature na hoy. Itu Christian laga lifestyle na hoy. Christian youth ekta to. Pumay nok laga osor de pasala kuri kena. Handshake loy kena. Digon port kan ba pratana kuri na. Aji brother marriage certificate issue kuri na loa. Itu hai legal asde iso laga agi de. Chalalan. Kiman jun. Apni kan kut te hole bi living relationship te thaki ase. Last te apni kandi bole time ai bode. Wapas ai jabi. Itu living relationship style do. Thik no hoy. Bible bra itu nakuri bi mana kuri ase. Kiman jun thaki ase. Apni ke heart hobo pare. Only with the truth will remain as a truth. Hosa to hosai hobo. Itu karne morom bra ko ase. Phal hoa bra isor bra mohan ke tu koise. Kim manjun chukra chukri sati to hoa nai. Only be ekta rom the living relationship thaki ase. Danger da ase dei. Aji repent guri lobi. Pap to itu ko ase Bible bra ko pap to. Aro bishi yut kan. Mohan bishi has kuryo. Mohan bishi ras kuryo. Bishi polai mohan na. Isor laga age to kun pin na polabyo. Isor laga pichi follow kurbi. Christian youth ekta to. Pap na thaki kena apni la life ina thaki wo kole. Let Jesus first and you follow. Jisu awang na kem na tamdo. Tau pa men nang kem do. Hayang boy mohan kinaka overtake kure jane. Mohan isor ke overtake kurado. Mohan nijo laga flesh desire. Mohan la last control kuro na pari kena isor ke pray na kurake te mohan look pai jay do. Papa sedih map mangiwo mohan sok. Isor ke map mangiwo. Na jana time la na jana time ase. Aji moi koi kena jana piside jana ase dei. Moi na jane kun bin nakowo. Isor laga osor de ek jun khara kuro mohan. Kon prabi ki jane isor laga face bright hoy na dikhile ekta tukra bi mohan kotha ko na paro dei. Apni life ina thakise na chalo molo ande. Itu lok paul ase mohan ke. Paul ki bi to koisi do. Flash lightning aega na. Ek par isor lok pata inde. 3 days 3 nights khumawale disyo. Kiman bi powerful ase. Isor la chehra do. Moi khan judgment tinde. Isor laga samne de khara kuri kena. Moi to ina ase. Sati khan bra koan isina. Sati khan karni. Itu karni. No blame. Except na guru do. Nang ayang at jiso. Itu blaming game. Isor laga kam no ito. Satan laga kam ase. Kidia manu pap te giriwo blaming suru hoy. Kidia isor laga tagiwo apni la life holiness. Isor laga holiness flow gurigna. Mohan sopi isor loina tagi sugule sapa life te mohan tagiwo. Mek takpu antas te
Itu manu dikile mo ini chatra biao. Kile. Aji bi bisi taki udah na. Rasta te woi dia. As aji chatra biao. Ki biya gura taira. Taki tu na. Nijur bra sawale mon na chukri dikile. Iso brabi अपनी दिखाता है नक्ते थुरी से बोले ना ये मीनिंग ना हो रही इको ना जाना मानु के ये लेहेट कुरी पाप बाइबल तो कोई ऐसे दे मोला को था नहीं Galatians chapter 5 verse 16 following the सब पूरी भी तारे पाओ आई आधे चाचंग चाहे मिक तक बुआ तो अनु तो मबु अजी मुखन मत मांगी वो मोंगसी ngay bu hibak hibak caca met teman mongsing ngay kawang pay anu om nang ayang boy nanga mongsi yang ay wangin yu tanyip sa iyang onang teman mongsi ngay wan do om bu anu yu pa payaya sim pa payaya teacher lan payaya pumainok sausan palan payaya teman moy lan adaw mongsi ngay bu kong ko teman win na daw lak ngonang adaw mongsi ngay mam se yu pada si ka bulan mangonang taulan mabu teman lak tenyi hadawa teman lak anyo anya yahubu hodai nijur ke bisi na manu ke diwale to ekdam khichra manu la hat brai bisi sundur dikhi nijur ke dia to kitia bi satisfied noy no dei itu la lifestyle to no Christian youth ekta laga lifestyle to itu noy अपनी के दुई था किले एक ता न था का मानु के दिवी अपनी के बिसी था किले न था का मानु गन के शेयर करूबी मोगला लाइफस्टाइल तो इतु आसे तीन था कि वो इतु फक करूले अपनी बराय धुरी वो अन्य मानु के एक ता दी वो नंग करनी दुई था पाप ऐसे दे let the other share ना पाप के धुरा लाप तो नंग ला साथी की भी चांस दी ना ताई बराय किना शेयर करूँ सावी ना ताई बराय नंग के दुई था दी वो तो होली भी ताई ब्रा न धुरा आगे दे अपनी ब्राय मोई शेयर करू दे नंग ब्रा तीता लोवो ताई के एक ता लोवो इso ब्रा x दिवो दो की बुतांगो से यंगो नंग yang nang jing ye jibu de jibu ki hado taya se yंगो नंग itu papa se itu map mangi wo mohan aji you a chokpu ikun oi time pass bra bishi muria se de yut kan you a chokpu ada you chokpu mabunang yan do apni ek par bhi test kura nai kole morom bra test na kurbi itu ke test kuri sun apni ego lapi na pabo ulta apni la atma hai harai jawo nang laga mindset to he ulta hoi jawo itu karne you chokpu alak tau yede ki manjun olopi test kuri na ase map mangi bi apni olopi test kura nai phala se thik thak thakibi dei Christian youth ekta to ekdam holy thakibi acceptable in the sight of God isor laga osode itu chukra to pala se itu chukri to chapa se na ole mohan thakibo you chokpua anu onang ado bible me acheng cha ching to si buja misa se to itu kan no thabi dei itu laga alcohol ko no itu to grapes patol laga grinder ke ini ka mihin guri kena pure grape itu grapes kan mihin guri na itu pani itu wine khabi ko ase bible to ko do nangan bra kha itu alcohol khabi ko noi misunderstand na guri bi jana ni sa kusi interpret na guri bi sola kam do itu papas re itu brabi olabi aro yate likhi kana nai olibi chokang mokpu ase ya anu sunflower enjoy guri ase na mokhala titi ko kai khan so isor osode wapas aiwa lagi dei itu sunflower pi isobra mana guri ase nok sembu hado nok sembu do anu ngonang hado nok sembua apni kan ek par bi nijer itu pacha ek jone thaga only pacha ek jun khorde itu thaki gena itu bra ama papa khitai digena dikhina na dikhi Nijula never ge, or nijula laga pusti de. Kitai digana, tai bin na buibo. Nijula laga amatu tai laga amakor korau diwo. Nijula laga papa. Oh yen tau ki puchon lakai imane kawang angching mut ye tau lak se tau hangke
numande asong wan demu kanding ne tam hake saa tawe numande kanding ne tam nang ke bishim yut kan ke kwase tu na asong wan demu hange kanding ne tam sao temanda atau kanding ne tam nang tau jing ne teman anu mabuya nang olak itu ke pi khotom wane aro bisi ase mo aji samde aro continue kurubo itu pap ki man ase mohon pawo lage nicho laga pap ki man ase itu sob rakhi digna mohan nutun life nutun jivan loigena mohan jawo lage sadan bi bisi biya baise la pap la kwara na kola dolo phasi na ase oli bi sobra parbo sob manu pray ke moto kuri thakibe aji do olop halka hoina paise oli bi itia kuchiliwa olop ase moi karni so manu pratana kuri dibi gone tu koi ase heyang au yen Chris a jisu jingne kata ne meng e mana mai lanik bu heyang ye chau ye sabu tang pem me tak yang ki au Chris ta me kata ne meng hadau kata cha hadau nausi cha hadau isor logote cross the already crucified kurise ki ke crucify kurise nisa pani ke pap ke ki tu isor ra phal nai goi itu sob logote tangbem de isor logote tak kuri dise matlab to nisa pani pap sob ke mugan muri ke na se natura ke ko ase to na taste na kuri sa ke ko ase kidia bado chukra kan huni thakyo moi life te nisa bi khanai life te ram bi khanai life te chur bi kuranai misa bi koi sanai moi kani phal testimony nayo ina bi huni thakyo सबसे फाल testimony to ase dei yut kan ek bar moi muri thakise jinda hoise aru bi girise aru jinda hoise itu to phal testimony noy ek bar change kura manu na aru backslide na kurbi ek bar change kuri jabi itu ase hey tau jingne sa bu jinna hatau ma taulak cha ta mana healing service gayalak 11 to 11:30 ada healing service ngonang to kaya to ma worship team yonglak jinne yo pato chai na tamnang the rest itya moi kwa ke nathaka pap khan sob aji moi sam de to sob olai libo janile mohan puyo to na janile mohan pap na guru do to revival means nicho laga pap sikar kura ase dusra ko nai pap sikar guru mohan ameng chanlak hayang ayoy anu không cầm bùi na tàu lắc ở đâu keng nhung ngang đâu khai mà đâu man anu ameng sa đâu iwan de nang hangga tay nangi abni la pap kiman paise itu pap pelai sina pelanai abni bhavna kuribi aro ke tia bi repeat na kuribi chingmai ma yidau ayang anu jam taling jisu teman de ameng wilak ngonang ayang ada anu teman jam yejolak ada ngonang tôi mỗi lần đây cao hơn ở bên mình muốn lắc ấy ở bên tâm an mà bữa anu yan tài lắc ấy tắc may lắc physical tắc có may lắc spiritual may lắc mental health may lắc có cái bữa anu cái tâm an được cấp ang bữa ở bên tâm an mà bữa anu yan tài lắc ấy hà đâu anu có cái bữa may tài lắc tôi chừng này tâm an này hà đâu tâm an mà bữa anu không có bữa win tâm lắc ở đâu ngon năng cái đó tâm này tắc balan min yan này bay bung ngồi à tôi mà ya bay lắc chừng này numan đấy yo betul cai ni tamnang tak balan atam minyan na paibu na meng kama tau de ya paibu oklak physical tak yang apai bulan tau mapailak anyo spiritual tak ngo bulan abani itu go through kuru mon ase moila atma de bimar se kole apni bi aibo paro iso laga healing do physical karni noy mohan spiritual healing bi pawa ji itu nimide mohan sopi nijor कुछ ज़्यादा बोया से तैयार करूँ बोले अपनी अन के दो जाना ही दिया से पिछले मोय अपनी अन के माती वो अपनी ट्रीटमेंट दे बिसी जाइसे ओली भी ट्रीटमेंट अपोंग तो नगुरी कना तुक पाए कना था का सोली खन ये दे चार्जन बोए कना से कुछ अपनी अजी ईश्वर लोटे आई भी ईश्वर ब्राय अपनी के फाल करी दो ईश्वर ब्रा तो एको मेडिसिन ना लगे ईश्वर लगा मोरम ब्राय मोहन लोटे ताई लगा टच इनफ आसे ईश्वर लगा forgiveness
Itu tu healing power ase. Mulan yu mong chang chu te metum kai. Ayan yu ba chang mai lam lang to ma ong lak chang na yu pa tonang. Yu kong silalan. Volunteers lan na sign na tamdu. Ya kong silalan. Ato man na ikon yung kay kong silalan na. Ato yi talayangan na ikon yung kay. Volunteers lan na min ya pay na tamdo. Mohan sob sugubong guru sob manu sugubong guru Himanjun physical बीमार होई कना से अब निकाल दो काउंसलर kan la age da ai wo karni chana dia se physical sickness There is power in the name of Jesus. chiso nang tak mai tam lak chine mong There ngona is power ado man line up na me ngayong kay in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. over 12 years tak bukata cha There is power soko cha chiso bay hoya bay in the name of Jesus. chiso ado tak may There is tambugi na power magmau ba bay hawan de in the name of Jesus. chiso magmau ba may tambugi nang There is power mon balan in the name chiso ang mon balan ban may tambugi nang break every chain. teman yan iba chiso bersama may tamlak angan mo na Break every chain, break every chain, break every chain. There is healing, there is healing. Apa nila ka in the bimar name of Jesus. so bisola usor na loy kana There is healing aro itya in the spiritual name of Jesus. spiritual problem tagakan yut kan kimanas apa nila ka spiritual ka iklewa na ikle yate aibi aji apni healing lobi To break every so men na may tambo yata spiritual healing aji dak apni ke sobra blessing dia se chain. apni ke gift dia se olivi to overcome grow para na imagine struggle loy kana se apni yate aibi oh chukri kan chukrakan ali pusong na rugi dewi aji apni ke the right time as today isobra bisi healing ti wala sila aji oh isobra heaven laga petition loy kana ay today To break every chain. heaven laga living water isobra loy kana ay today yung living water kami aro isobra laga Every chain. heavenly petition Break every chain. There is freedom. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. To break every chain, break Yang every cipta chain, say break every Jisi na palo chain, aro asina na jolly ivy break every chain. aro ay boleh kana asina na jolly ivy Break every chain. there is power in the name of Jesus there's healing in the name of Jesus Jisu ba may tamlak angan mo nang ayang atawa ng jingyen iba Jisu presang yato alawang iyo may yanak ayang boy Benyi nang may lang ayang nang atawa jingyen sa musang na
yilak abanang daminyong paboy oh sinado online ba layang ang monangi jisue ng dekanang ayangan ng operation jayanggi ano ta ano jisa layilak tanyi jisue may tamlak operation mako tanyi nang ano may tamutawlak awang mo imansi ano online ba layang mo kata jisue ng takina nang sa bukya siya yang olak jisue man sa nang loy tamlak open na to singlakay awang siso may nang sakin na mengya online ba layang mo kata ng tinang jiso adome ang sinpayangon ang gi ano physical sickness ano kung kabubayatan si spiritual healing iso na nga tanyi release na mga tapa ay ang hangi ba na wangtang taway ay ang gi ubahan ang minmen umana ano jalalan kung kumutapabuan okay ohiyo ano takalang way nung nalayin na tataw oy lalo ba ng healing bayangan umay sayo ba yalak ba ng mikiswa tamlak ay ang yalak ba lokalelak okay sa mabaye iman pumta ka din oh kabu nung ba nang mayitam niya nga ay ang anumeng esay nang awintam niya nga tanwak po yahalaw ba nang ayakay ay ang juday kan mong alame iso ng mikiswa na tambase ano takay din balan yaman takbalan juday mong sangpalan iyay may takbalan kung kabutsing na kawan nang mabumayitam buhangan mong iwe Nazareth Jesus miyom nang i mula na sa uban ng mga iyo Amen. Kaung mo'y mansi. Kuno ba idya palowo? Idya ba niya experience yun tagiwo? Kuno ba do aji service de? Kuno ba kali? Kuno ba porsong de wala se? Abo nila healing testimony. Last dati de mo'y time di wala se. Itu time de. Itu revival de. Mo'y healing pa isi de. Kaya na iso laga nam ujagore na. Testimony di wala ready guri tagiwo de. Kali sam de mo'y time diwo. Aji. Iso laga healing pakan yutkan kimana se abanikan ready guri thagiwi sa tumana group activities ngolak adaw sa makalab inglak daw kay nok da awiyo yana yatay lak chingnen no man diyo patonang no man hangsin payabay mong mayanang daw kay chingmay lamlingay get kaya yatay lak chingne no man diyo patonang Itiado tea break thakibo ina 11:50 te report kurbi ko ase dei group activities teman ataw linglak taw jingne udo gate ta pon na ngaila kaya nga si na parliament gate to pon guri na rakile palo ni na Oli ay mo ini bisa sa sab ni kan sup kun bin na jawo. Kalap inglak ne. Adaw mangayang ataw mo tawlak. Udaw yi mo tawlak. Daw kay nang ambakan mong adaw kan mangaya kalap ing kay. Ay ang adaw wang pu awi chingay. Chingmay lam lenok bubayang adaw yaya. Anyo sa ibukye. Nang sob logo de bisa sa kiya sa moy. Kun bi korde na koray na. Pumay nok pra abani nimide koy na kidu ready kurise to khai gana mohan aro eta ko anisina 11:50 de yade ai jabi de gona janai dia se nijor bra kha kap maika bi hobo pare ki to ase to corner ke philai na naraki dibi de dustbin pawo ku jaga de dustbin ase itu jaga de philai na par bra neat and clean bi maintain kurule amyan sob ke request kure ase all out pare eta de itu dorja